kena ei parong sim saktin jin kange na angel kinai pau ana toy khalo be thamlowa ei tirim license to pay ana sim siam non lo ahangin bangya me chile 75 and 78 ong pai na tirim license to kup to pa ina atei pen pai hat phial ke be ahong ki hi thak thak to ken akoi pen sim ni ka chung the non lo kai man na sim siam lo kai man na isia pi pa til passport tinggal til mengoi samdingin amana aulai sen dos meding ana en nom te ni nong gen ni Ephesians alien li aneu som ni le wa pa na aneu som ni le wa pa na som thum le khat tan som thum ni tan sim dina ma kun beni Saya terus ini mana pak? Efesan lihat dia dia usah orang yang apa ni nak usah orang ni siapa pulai saya terus ini. No mau kam sumpan kam hoi lo hat be pusua kehen azami te patom na apiang sakdingin asap na bangin akip sak na dingin kamhoy na zangun tanani atundongin note hong chiap te na ahi pasian khasiang thu na da sak kayun kimu da na khem peu he na khem peu thang pai na khem peu han san na khem peu min dai na dingin migen sian na khem peu hazat na khem pepte no te kyang pan na pai hiao khal le khat na ki he ki un thupa na ki bol un la Chris hanga pasienin na mo na u hong mai sak ma bangin no te khat le khat mo na ki mai sakun alai sen to thu ina za tu pa ni fik pen tu pa pek sakta hai amen ada buai ki fik pinding ni la ken tu nam nei pai haleluya awang lian ko te biak tu pa pasien trita kina ko te lai zanga no ma ka ruam ki amen tu pa na om na ka haw nom sai na om na zan kim zan khang le tu pa gal sal ka zong ngon na mi nang matukom koman tu pa pasien trita kina nuam ka saw ni gaben tu pa hilai siang tu agil nakhasyang tu tu man na agil tu pa ma nakhasyang tu pa ko la ka thong genin kong chia lo hi na sila isa na ding pa tung to ni na tu pa na cross li manong len la hong ki pa to na nang ma man ko pol pilen mi mala de poi mo na sakti hong genin la nang ma maong gam ta ni sina na om pina na makai na din tu pa Jesu kong tu pa pasien. Amen. Amen. Salita kai thugenu ken khatina na thila kati salita thugenu pangya me chil tun ta ka kage ni pen salita kai thugenu asut chop na amen amen salita kai genu pangya me chil thupa ina ni na mangil ni mate nung lama tinam te mangil ni forget tua I forget kitchena I mangil kitchena tua kagen te nagama tupan amin untuk tua sana tupan fruitful ka sorong bol hi ji mo kebe turi ta ka chu piding level bangya ba chile mo mai sakna le kilem kina amen amen mang pam yen leng lai le bangya ba chile Ibarat na gini mang kwa bangya machile forgiveness and reconciliation. Mati mai sakna le kingai kam. Ai kile kilem kina sin. Hitu pen lai siang kawa. Apoi mo ma mang tem tu lagi nawa da
outside and inside ay kinta hidden agenda zong ati bangem chile Genesis akipana kila na kikala ma Genesis akipana mangu na kikala atupi pen kigeni na pangyam chile mai sakna mo mai sakna dinga Genesis akipana kila na kikala kigel do bana bang hinonia ma chile Bible pen mo mai sa na kiri chibana ipasian pen mangte kendana God is known as the forgiving Father. Ipasian pen mi angai dam miat pasian ni. Amen. Tuadan tuabana Yesus mangtin kenya betile Yesus na ama athat te kianga apala pao himi te amau te mo na mai sakin. Bangem sila amau te anasin Elohi. Amen. Dopilito pa Yesus Christian cross dona asima atunget na nanung pere. Dobana bangsin kenya metile hisana Elisha do simna z efet alien lina aneu som ni la kwapana aneu som tumle ni ta simna hitin kigelede aneu som tumle ni na kigelede no ten na mo na teu pasanin increase ang idam na bana ahong mai sang maban namo na teu kimai sakun omnang tete command to forgive the sins of others omnang men enem sile pen request loe mo kina grammar enem sile mangpau an grammar enem sile hin again no mem sile hi mo mai sang na pen command to ham to piake mutin gelen imperative mood mo mai sak mo min na lom te na mi te ai kila na tate na tuma mo te mo na mai sak thei diam chi nyet na heloi me mo na mai sak dei a standard ko standard chile Jesu na no te mo na ahong mai sak ma bang tua standard mai sak ni mo ke amen ka ke til se na mai sak ke le bang hi mo na mai sak ke le mo na amen mo na mai sakela amo te pen thu to metele nang amo amai sakke dige gu pian na mai sakke nang jong amo ni te chinai na tenya to mena disana Elisha tin mang tin genam chile Ephesians te kya again na Jesun no te mo nang mai sak pang to pen standard to na point abana mi te mo na mai sak na dipen nang mo na akimai sak lam na tele tua standard ngal mai sing mo mi te mo na mai sak te kele nang na mo na to parong mai sak le sak lo pe achian lo na yam chi kwe chi no ngoli abol thi mo na amen na mo na kuasa piki mai sak le bang hanga nang mi mo na mai sak sa sa tua standard ni le chin am san de ni chinwa mi me tu ta amen katugen pen tulitan ka serious mama le kangai poi mo ma ahi ahang na mo mai sakna kici nature of forgiveness apian ken mo mai sakna apian ken kici ka it is a very difficult it is a very difficult decision mo mai sakna pen pola bagi pernah meeting orang mai sakit hong hilong cina it has to take within you nang lama nang tu pensat na nani kuli kente nak orang ni India gam ke US gam na 2000 na Orissa state huwa kata Australia kipan missionary hong pai amma min pen glad ze stay na pak te na commissioner na se kumsom tum se meta ni khat amma moto
ตัวte bang hilo na ven type mo a ven type pa ven na tapan ni te to mission feel hok lai akik lama muwa kata bang jin tua fu a mi te na he missionary pa hi ti yo che mi kilo pol hadra sana al taka chibilun chin akar hem pe awagan pen anung lama le koi mun te kalun chin anwa mi to a moto sat sia cham chen atui a petrol la hion chen ha le amau tu no honun chin ki ko ta se lo nuam sa ki amau ha hong lo bek tham lo a amau te asi apai khen ti lo ding ding at ko la ma mau kong kal hi pot pole kal hi hong si tai asi ta bana min lamdang salom ama tu akit nung ke India ka tung ki 2003 tigileng ai 2003 katum kita 2005 na India tena himinu pe ama pen pai lao he khasya pai dimin asak lai naman hi kapasal thatte pen kai thi kapai kai ding hi kapasal sina kasiding hi jeme Meten tu pis bang mat kes dong ke bol ke mina mat te cina amana man kene ten ana seperti logi jeme ala tu ala bang cina ale March 28 2005 in New Delhi ya tu khatong ki gele tu ni na India gama award asang pen Padma award Mrs. Gladys Stein ina ngadi citai be amanong nga pen mata tua honga tak atugen bangya machile tua pen Times of India March 29 dina atugen om kilang gebe Times of India hitigene be o pasien with God's help pasien pan pinana I have been able to forgive them amau te mokna kin kamai satai he went by though it was very difficult. It was not easy to begin with. Hak selama mahisong ina ako nung ina ko ilam yam kada pana kuwa na tipa. Pongomina kin amaw na kamay saki. Hong cita chamin lam nang somalo mama apasal le atani akit tak minuina kamay sakit. Dua tuina India ka newspaper leitunga leitung kumpiong zel so leitung east west mga Paul Kiliong teng kai na China hini Christian hi a Christianity miten adik na ti tai mo kana amar ahamsa abai ziaw hino hi hak salama ma hi ilazong with God's help achit listen again from somewhere sipen in the tent he siam lo na aman pasial ki pala chinai unaute mo mai sak kici pen aham sat mi mai sak kici pen pai kilo it is not an easy job mo mai sak kici pen pai lam lo hi bang hiam chi le ahang bu kin khatina e ngai dan e mi te tin mo mai sang la i ngai dan atang ki pen atang pe a generally gain pen mem chile mo na anei tena kisikin ma ongai na mongen leo mo mai sa mongen leo mai sa te pen dike a mai sa jongen lo pe ko mai sa chi mo pen ham sa ma tena to bana mi natunga a hial hiam nang tunga a hoilo asem te pen atak ten geleng am zong munwa lo ni zana ka chi ma ba na mo lo gen thada amau te na mo cha nang nom dan nong sen pi lo di amau sen pi ke na so nom dan sen pi lo di nang na sen pi ke na mau sen pi lo di se le de be pieta na to bana mina mai sakile na lung tang pen tang leu lo de tang leu lo di tal pul mina mi moi sak na mi moi ma mai sak lo te pen khate bi na he tua te pen thune che so na mi tha
hong kilang thay một đi đồ ba nè nghe lại mi na mu đã pe ma le mi na wat pe ma le ami hot tu zan ken ami hot tu pen kitol ma ma hi đồ ba no bam nan chile tu ami na wat sung ting nang pen thong a kia bang nei zan si tai ale tu le bang chile ai là tua gen là gì bám chỉ là khát na point khát na an nature of forgive áp sát đàn bám chỉ là khát na it is an act of obedience một mai sát đàn nắng mà mình cả thu khen sát na nè đi tua ba na make up your mind to forgive amount de mai sát đàn lung sim na quay đi sa mai tua ba na mi na mo atak tengen nang pen adik nahi me atak tengen nang dik sina ama dik loi me adik nahi le ama adik kele be atak te ale tunggal le pen ama mo na hanga ama na to mai sa na ngen ni na ho ngen lo ale ama na ngen lo nang la mai sa lo tua pen piet tana pi what to do bang lo tadi as a Christian le bang sini do men tena igen tena mai men sini tena ya glad stained zin zong mai sa ale to pa se susin mang sini kina ama akhat te ma pa o ama na mai sini se enung zui ten bang sini enung zui ten zong amau te mo na i mai sa ding pen inaccepting itawan itai amen mi te mo na thuk te chi tha pen thuk tha le bang hi man na gan din sa ken i mo na ting mit singin mit china kila khia na ki mit khakin khat china he le tung pi kha blind miao le chi mo na me kunau de mana sana ka a Christian tepe mai sak na ahau sani natimya rich in forgiveness hamai sak na ahau sani mai sak di te mo miten na mo na tu mo na ahong ne le tu na mai sak chan nang pen aswak ta hi tu bana pang mai sak ding Jesu na atapa Jesu namo na tampi zo zai to za pi to pa rong mai se mana to te amau te mo na mai sakit pitai mi pol khate na ami mo na amai sa di cha amau tol dam de tenon chen amau pe ne no nom salo ding dana ami mo amo na mai sa di tepen hazap hial su je no me to mai sa ling mi na mo lai le panga chi ko to pen nang none of your business nang mo nai lo hi nang le ki mo na ben chi le mi te mo na mai sa di pen nang le ke na si to ba na atop na a point di na ken na bang ha mo mai sa nam sa sen chi le tôi mang pan na sip na hanga mo mai sa ne ham sa sai nau mi ya ilung sim ta na mai sa mai ning chi lung sa i mai sa don mai sa ilung tang akisiel se lo me ai na ong wa za ta pia na mai sa na bang se chi mai sun me wa in nature ipian kina mo na mai sa ti lo tin chi a doi mang pa na mai sa kan chi ma na doi mang pa thu man no ma na ki mai sa ti lo rồi tôi mà nè tôi ba nè một là tí mai sân thì bằng chỉ là mấy chị đấy mi một năm mai sắc chiang na bằng chị amma adiki chị này rồi chị này amma ok amma nào adiki chị này rồi vậy tôi ba nè amma hàng nè ken kamai sana lo ina dan na upadi adik asa sila don lo nang lung si manang ma mo na mai sakle chin upadi na ama na sen di mo kebe kagyan na tem yom ene mo mai sa din chin
dan upadi sukhat pengman upadi na it has to take its course amana course alati mo ba ay sana nang amo na mais ni mo India gama ni mo ma akay yung kami une bangkat zela kipan puji o me mi te ta in mi ta mana ma khai ni ta ama athobu bam jile grace tungkan ok kalong sing kita athulo bam jile grace before galos aki khai ma aman pina ai le zel sunga min pasen to gena ma mo na aman pianta na ama na ki mai sakta pasen mai sakta doi le bang om la yam jile kumpi president ya mo mai na le president hi thei lo ji ai le ama khao kual ama khalim dan nek dan jen angonga khao ko ok sakta last word na tu yen tai je to again na bang jile Kaipen kamo hangas ni Government of India ay kila President may saktelo ni Katol ding may ilezong katupan sa may sakhi siya makikain. Amen? Natilo niya. Upadin ben may saklo kaya ilezong na may sakhi mo okay, amen? At kung sa Christian te tata mite mo na may saktelo jami kok tapa Zanken pwede jami kok tepe Saku Christian kecil, nanti akan saku nanti ya. Mungkin kan dia beling hilai kilauan cint, ngai sama aja. Saku pen, lo lamo, namun itu nau bangsa mungkin tuan gian sumai. Gianin cint, aling akitu amin cint gianin cint, cakawan full, hoi itu seni me. Anak tu cak, hongi cise, sui cint bos kita, saku ina, nak tangkong. Bahasa ko kapit ke. Cuma bang Kristen kena teper saku Kristen. Mi kap kong siam lo mama. Tua bang teper atak dengan geling Kristen nuntang agwa lel nuntang nai. Bagaimana? Hibanga mi mo na may sakle kanak nang aso ini keciban. Tua pen ani na genon no lang le genon ning lai le. Upadi na aset ning katom dingi. Tua ba na katom na hi point tum le yom sine jong kun sao te man tong gen ni kong kat ning point kan na. Mi mo na may sakle it is not it bagat kay na. Ama pen amo na ja akimuno lo kagen je not eras. Ya Hisna whiteboard men lai ne whiteboard lai gel cha mo ai na whiteboard ai gel blackboard lai gel cha tua eraser ra hicha inul cha mangi ben ai na mi te mo na mai sap cha amang ke hilo lai mo ke piak na bi ga amang ke mi mo na kamai sak haksan na ka di tamlo ma man jin cha pon gen khang le na comment jin un hidu cha ni yen te na not eras ama pen asyang bilbedeno na bangat tine choose not to remember amen thegi yan lo ni amona pen ka thegi yan kiti je sunjung imona te tamdamale at asisanong covenant imona te atendo amo lo ba ong sang tine amen not but choose not to remember. Hey, I don't know the reason. Melon la, amin na sakto, ti kai, ni na ti kai sang ken katen aman ke son ke kon pa ti sin na pa mai sai jang mai ni ka je. Su ka ke pen ti kai ti ke ni na ke. Pok ke mo. Hilezo nang nasi na mai sa tam na mai sa mo na mai sakdan og geni mi hinte mo na mai sakpen imo mai sak sim wa mo mai sakingena to azong mai sakingena athum ve na mai sak to abel mai sak zo non le hi pena hi bang mo mai sa na mem chi le
một bệt một mài sắc bên hiện xìm lại chiam tệ lại chỉ này hay đấy mà khát bên anh đi bên anh chung bên anh ali bên anh mài rồi nó anh phải ăn tận bên anh phải cả mài rồi một mài sắc sao không xí ini dong pasien mo mài sắc nào bằng chi pasien ini mo na dia amai sắc cha bằng chi mài sakin thay non lo forgive and forget him open amen pasien mài sắc pasien namo nong mài sắc ta cha namo na dia ông ngai damin ông mài sakin amo ngai non lo forget mangit itai amen betul ya tapi pasien na mo na ông mài sắc dan pen atau kibat lo mana bikin kan nanti siam telo. Dia mana sana pasien mau na demai sak bangun hati mana tua. Dia mana na Jesus sana aku cover sa amai sak tepen. Aman omai sakin hong jam dia nolo jana bangci saint misi yang tahu kita kamu. Dua standar dia namai sak lima je. Aile mo na te na mai saking jana piterin mang cirgena Jesus kena ai ko bang sa be mai sa mi te mo na sagi be mo mun som sagi be mo ilo bang sa be ngai dam di achila sagi be mo achila na Jesus na sagi be mun som sagi be je sagi be mun som sagi ichi pen bang ma chi le 4,700 Cina hilaway kagen tu dia Zeus dia kal number apen sagi dei mun som se tam lo mama ahong pai bazong mai sak lenun Cina amen ini kacau isi kop jo asikop apa mai tua ben namai sakena kon gen Miguel siat hat, jilang Miguel siat hat boleh berizom Miguel siat amin tham izin. Miguel siat akiwasa lelai, asyik jawab sort pipi kat itu. Miguel siat hat tata sort kap kicai berizom Miguel. Amin macam Miguel siat senway, na Miguel siat na akai ding jangan nang lau tak dua kagian tele mak vaket. Tuh mana namigen saja na ong thuk ke lamen ni be tuh nagen asa jam tu ki lamen cina nang hoi tak agen saja be aman sarapia ong thuk non ke abang na ong thuk non ke mo kan cimo tapi tu kata me tuh mana minong gen sedi min tu na no sem di bang song teng sem te male nang na mai sa tu pen zo nahi amen kual zo nahi mi mo sana atampi na mai sak so siang na tupanga kipanding na tupanga atam sending amen tu bezana gen in the land of my affliction God made me free kaham san namuna kagen the naman tupan ga hong so sakit mo kan una kemana kita jadi sana Joseph anteleng lain Joseph mang jadi di kagen di pen Genesis alian pian silelen som lile ngana som ngana abuen Genesis isi mulai pas Joseph punau somles sangam somles sangam tua tela kan ama Joseph pen aneu pen som ibe Benjamin ibe ai sangam tenama Mangne cia amanga gen limit asang apten tak so manjin tua lai ta bang tuna mia manjin tunga aksi na khaten zong kama gune cita lam tang sang ali ni kata pana Joseph yang na sangam te an ko kinci atu cinnau an po da kuan na ma wangen aman ama bel an po da kuan ki pak talama ama utekin lamang ini tong tai nandong po chama pen apo na gial pita pa po na gial alai sa kumsom sa imibe pai sa lam ten hindi gua mang nei pang pa thak ni amala thelo